Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje takhela le album ya Dr. Joe Shirimani, of course, ya 2023 hi karhi hi linkana ya Hosinkovi ya 2023. Yeah, so ka siku namhlanje, of course, ra 7 December ni fike ni scroll ka account ya Dr. Joe Shirimani. Loko ni fika ni scroll, okay, is this Thambanyathi wa artist? Okay, loko fika hi scroll la fika hi kuma ku hayi fike yi tsala this post la ni fika yi tsala yi ku yena Khuzani back to top 5 ka iTunes ako olovi. Let's push harder, as you can see kwala. So loko fika hi pfula la hi kuma ku yi vekele screenshot, loko fika hi zooma la hi fika hi kuma ku hela a ri ka number 4, Khuzani a ri ka number 3, as you can see there. So I think it's best ku va hi kuma the latest statistics. So ku post yona, it's not much of a problem. Mina no report swa hambana loko ku va ku ri mina main source of information, because this type of content is somehow. So as you can see kwala namhla date 87 December nkarhi 12:02. So loko sweswi ta yi cheka sweswi a hi vona ku sweswi yi nga va yi ri ka number mani, yi nga va yi ka number mani loko se ta yi cheka sweswi. Loko se ta yi cheka sweswi a swi vona ku se yi le ka number 5. I swilo leswi nga ku humeleli ya ha ri kona kwala, ya ha ri kona kwala ever since yi releasiwa 83 December. Namuntlha 87, as you can see. So we have 4 days already, as you can see. And then Khuzani wa ha ri kona, as you can see. Kwalawa, as you can see here. So kundla ka yini Master T. This post, guys, you throw a shade at Hosinkovi. Guys, there is no other reason you post that. You throw a shade at Hosinkovi. So shut up, yes, shut up. Look, Vicky, now this I said that Dr. Joe Shirimani, because Hosinkovi yana have a challenge. So go have a challenge in command number 1. Vuxava manje swi nga connect manje, so swo va nga tlhela va ya kambe sweswi. As you can see sweswi hi vulavula ku va nga ka number 5, va nga va ngetele another 100,000 swa ku makhongelo va kona mvongo va xava, va nga va ngetele another 100,000 va xava position number 5. And then Khuzani xi fika xi ngetela swin'wana swo ma 800,000 xi tlhela ka number 3. Guys, swilo leswi ko stream nge ngheni njhenjhe laha koko already swi coverini video yi kona ka channel, and ta vekela a link on top comment. So nga vula tani, congratulations to Dr. Joe Shirimani a ri ka ta iTunes. Yi le ku tirheni swinene hi ku hi laha yi nga posta kona, na mina ni report sweswi ku report-wa kona, loko yo posta swin'wana hi nga tlhela swi follow-wa hi leswo. Me ka nkarhi wa sweswiwani ne ni ti lavela sesi loyi a ngo i karhele swa ku huha, a nga ha lavi swa ku tlanga, i serious. U lava ku ti akela muti, u lava ku ti humela exitandi. Sesi loko ku ri ku i koho ni kombela inbox ne ni na switina na tisemende swi nga sala le kaya loko ni aka, ivi ni ta ku xavisela swo i ti akela muti wa le bya majita byi hakeli ene bya negotiate. So